Ini terus ada bangunan. Oke, kita lagi persiapan briefing untuk rehearsal part 2 Circus The British Show Spotlight Magic and Circus. Ardi, Kamu belum jadi. Ardi, siapkan juga Coca-Cola nah, setar malam. Coca-Cola. Hah? Satu botol besar mau? What up? What's up, my man? What's up? Siapa lepas berahnya? What's up? What's up? What's up? Yo yo yo, maju. What's up, maju. Pak Kaci. Oh, yang lain tuh. Taksi tuh bu. Sabir. Oh, ini dulu. Belum. Beda. 5, 6, 7, 8. Hormat, Pak. Nathan. Oi, mau pegang peta itu. Ya. Namanya mana? Ya, coba. Biasa ya. Kalau mau tuh. Oh. Santai. Ih, salah-salah no. Ku terima beban. Sih, bukan api. Begitu main. Sekarang kita lagi rehearsal buat Circus The Greedy Show. Ya. Jangan lupa saksikan sirkus kami pada tanggal 16 Juni 16. Hah? 16. Tanggal 16 Juni sampai Ya. tanggal Bisa ke sana. 1 Juli. Ya. Saya mau Ih, blocking. kurang ajar sekali Stop kau. kau tahu Iya. Stop kau. Ya, ini para pemain. Itu yang posisi. Oh, itu posisi untuk. Can you say something right? I just wanna say amazing. This is circus and Ramadan. Ramadan. 1939 yang akan dimulai Siap. tanggal 16. 16. Di mana, hari Pak? Sabtu. Lokasi di mana, Pak? Lokasi di Trans Studio Theme Park Makassar. Siap. Tepatnya di Lost City. Alright. Jadi kita adakan sirkus ini dari Rusia, Kanada, and Jepang. Siap. Ada lagi? Ini video behind the scene, jadi mungkin video ini muncul setelah show. Alright, buddy. Okay? Alright. Can I toss, bro? Siap. Bikin lagi. Siap gerakannya. Siap. That's it. Siap. Alright. Idam, Sama deh. bagaimana tentang sirkus ini, bro?
boleh lah ya. Can you say something about circus? This is a very amazing circus. Amazing. Cross 3,000 3,000. people come to Trans Studio Makassar. Fuck. Fuck. Wadah pak. Kenapa udah shoot ke bawah? Wadah pak. Sudah, aku shoot ke bawah gini. Yang mana yang mau di-shoot? Itu sana shoot ke bawah. Yang mana? Tuh, tadi Yang ada ini. Iya, katanya dia udah berpas jadi mereka bebas. What this? This is my Engrang. Engrang? Yes, my Engrang. Can you say something about circus? Circus, okay. This is my... Speaking Indonesia saja. Oh, okay. Speaking bahasa ya. Ya, in bahasa. Ini sirkus terakhir saya di Trans Studio Theme Park. Why? Because I wanna go. You wanna go? Yes. Where? I want to entrepreneur. Panel. Alright. Thank you, eh? Yes, thank you, buddy. Nice people in the World Cup. Bro. Alright. Can you say something about circus? Siap, bro. Rekam gitu tak? Oh, itu. Lagi? Ya. Muka biasa aja. Kaisar. Bisa kadi turun tangan. Tidak Kacang. Coach. Lari satu kali dulu, Coach. Tidak pernah terbang. Pak, main coba. Ini bodoh. Ya. Di kota bakar itu ganti presiden, ya. Nah, itu. Oh, empat poinnya, Om. 4 poinnya. Iya. Siap. Ya. Siap. Lagi. Ya. Saya beri coba. Bagus maju. Ya Allah. Sipanya gimana? Dulu kurang ajar. Contoh dulu maju. Maju ini ya, Sami. Siap. Dekat lagi. Dekat lagi apinya. Selain saya. Cang. Wey. Gitu. Bismillah. Kasih dekat. Ya. Ya, dari bibir. Ya, baru terbakar, yo. Iya.